ahangane kuri Shamgar TV. Imbaraga z'Imana zigaragarira hahandi tudashoboye. Imbaraga z'Imana zigaragarira hahandi mu ntege nke za nyuma, hahandi uvuga yuko ntacyo ushoboye, hahandi uvuga yuko ntacyo uri cyo, hahandi uvuga yuko ntacyo ushobora kugeraho, aho ngaho ni imbaraga z'Imana zuzurira. Haleluya. Shalom, shalom bwoko bw'Imana. Ahangane kuri Shamgar TV. Nongeye gushimira umwami Imana kuba yongeye kutugirira icyizere kugira ngo tugire icyo tuganirira hamwe mu birebana n'ijambo ry'Imana. Mureke dusenge mbere yuko dusoma ibyanditswe. Uwiteka Imana ikomeye, Mana nzima, mfashe uyu mwanya ubwo tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe riratunganye, buri muntu wese ashobora kurisoma ndetse no kurivuga, ariko umwigisha waryo n'umwe, ni wewe mwami wacu Yesu Kristo. Shira ku ruhande kugira ngo uze winjire mu murimo, ubashe kudusobanurira ibyanditswe, ubashe kuduhugura, ubashe kutwigisha muri iki gihe turimo, kubera yuko iyo twigishije turakomera, kandi iyo twigishije turasobanukirwa. Reka gusigwa kumanuke ku byanditswe, ni mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Turafata ibyanditswe Bibiliya kubari kuri TV Shamgar. Turasoma Abakorinto ba kabiri ibice byaho 12, umurongo waho turasoma umurongo waho wa 9 ndetse dusome n'umurongo waho wa 10. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko aramakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzurira. Nkuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. 10. Nicyo gituma kubwa Kristo nzishimira intege nke zanjye, no guhemurwa nzishimira imbaraga, no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Bwoko bw'Imana, nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye kuri Shamgar TV. Uyu ni umwanya ndetse ni n'amahirwe tugize kugira ngo tuganirireho ijambo ry'Imana, ariko ibyo turi burebere hamwe n'impuguro, ni ijambo ry'impuguro. Turafata umutwe turi buze kwita, kanguvuge mu Gifaransa ndetse nguvuge no mu Kinyarwanda. Uravuga ngo, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira iki? Imbaraga. Haleluya. Ibi ni ibintu bitumvikana muri iki gihe turimo, igihe cy'abantu b'abanyembaraga ariko babivuga. Buri muntu wese muri iki gihe avuga yuko hari icyo ashoboye, ariko ni ijambo ridasanzwe dushobora kuvuga muri aka kanya. Haleluya. Ariko ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravugwa, kandi ijambo ry'Imana rifite umumaro mu bihe byose bibaho. Uyu ni Paulo wabivuze. Iyo tugerageje kureba mu byanditswe, Bibiliya itubwira yuko Paulo uyu yavutse ari umufarisayo, yari intiti mu birebana n'imyigire, yatojwe kwigishwa akiri mutoya. Ariko biratangaje kumva akoresheje iyi mvugo. Haleluya. Cyane cyane muri iki gihe, igihe turimo cy'abantu bazi byose, cy'abantu, haleluya, igisekuruza kivuga yuko gitunze, igisekuruza kivuga yuko ntacyo gikeneye, kukibwira yuko mu ntege nke, haleluya, ariho imbaraga z'Imana zigaragarira, ni ibintu bitumvikana. Haleluya. Niyo mpamvu ndi bubasabe kuri Shamgar TV, kubwo ubuntu bw'Imana ndizera yuko Imana ishobora kuduhana umugisha.
Haleluya. Cyane ikintu turi buze kwibandaho muri iyi nyigisho se cyangwa muri iyi mpuguro yacu, cyane cyane aho niho turi buze gutinda. Turaza kuvuga ngo imbaraga z'Imana zuzurira mu ntege nke zacyo. Imbaraga z'Imana zigaragarira hahandi tudashoboye. Imbaraga z'Imana zigaragarira hahandi mu ntege nke za nyuma, hahandi wowe uvuga yuko ntacyo ushoboye, hahandi uvuga yuko ntacyo uri cyo, hahandi uvuga yuko ntacyo ushobora kugeraho, hahandi uvuga yuko ntacyo ushobora kugeraho, aho ngaho niho imbaraga z'Imana zuzurira. Haleluya. Itegereze, buri muntu muri ubu buzima turimo, umuntu ntabwo ashobora gukenera ubufasha igihe adafite intege nke runaka. Buri muntu wese afashwa yuko igihe avuga yuko ntacyo ashoboye. Haleluya. N'Imana nayo kugira ngo idufasha igihe tugeze mu rwego tuvuga ngo Mana ntacyo nshoboye, Mana ntacyo ndicyo. Haleluya. Mana ntacyo nageraho. Haleluya. Kubwanjye ndi umunyantege nke, kubwanjye ndi ikiremwa cy'inyantege nke, njyewe kuri njyewe ndi ikiremwa gikeneye ubufasha buturutse ku Mana. Haleluya. Murebe mu buzima busanzwe, buri muntu wese uriho kugira ngo afashwe, icyo nicyo cya mbere tugomba gutekerezaho, nuko abanza kwemera yuko ntacyo ashoboye. Haleluya. Ariko iyo buri muntu avuga yuko hari icyo ashoboye, ndababwiza ukuri mu birebana n'iby'Imana, uwo muntu ndababwiza ukuri yuko ntacyo azageraho. Haleluya. Mwumva icyo umuhanuzi w'Imana avuze. Murabizi turi ubwoko bwizeye umuhanuzi, tunashimira Imana ko yaraduhishuriye umuhanuzi muri iki gisekuruza. Haleluya. Igisekuruza abantu badafite ibyo bazi, igisekuruza abantu biratana ibitagira umumaro, ariko twebwe ijambo ry'Imana avuga ngo uwirata wese yirate Kristo. Turashimira Imana kuba yaraduhaye umuhanuzi. Haleluya. Yaje kugira ngo atwigishe, adusobanurire buri cyanditswe cyose. Mu gitabo umuhanuzi yise La force parfaite par la faiblesse parfaite, imbaraga zitunganye mu ntege nke zitunganye, igika cyaho cya 42. Mwumva igitekerezo cy'umuhanuzi. Nous cherchons à faire nos faiblesses des excuses. Tugerageza guhindura intege nke zacu ibisobanuro. Nous voulons dire combien nous sommes grands. Dukunda kuvuga uburyo dukomeye. Combien nous sommes importants. Alléluia. Cyangwa se uburyo turi abagaciro. Je pense que la raison pour laquelle Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de votre esprit. Voyez-vous? Alléluia. Impamvu Imana mwumva umuhanuzi mu Kinyarwanda, igihe cyose dukunda kuvuga twerekana uburyo dukomeye, uburyo twerekana yuko turi abantu b'agaciro. Ntekereza yuko impamvu Imana yamaye uyu mutwe cyangwa se iki gitekerezo ngomba kuvugaho, nukugira ngo mbashe kubakuramo ibi gitekerezo yuko mushoboye. Haleluya. Umuntu ntabwo ashoboye, umuntu ntacyo ari cyo. Haleluya. Kugira ngo tubashe kubona imbaraga z'Imana, tubashe kubona Imana yigaragaza mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kubona Imana igira icyo ikorana natwe, nuko tugomba kwikuramo igitekerezo kivuga ngo Mana njyewe ntacyo ndicyo, Mana njyewe ntabwo nshoboye. Haleluya. Mwibuke yuko igihe turimo ni igihe abantu bavuga ko bashoboye byose. Ni muri icyo gihe Imana ije kubwira ubwoko bwayo yuko ntacyo bashoboye. Haleluya. Itegereze, mu ntege nke zacu niho imbaraga z'Imana zuzurira. Mu ntege nke zacu niho Imana igaragarira. Haleluya. Iki kiganiro turimo turagikorera kuri Shamugari TV, gishobora gufasha abantu benshi. Haleluya. Abantu bigira yuko hari icyo bari cyo, abantu bigira yuko hari icyo bashoboye, ariko nakubwira muri aka kanya yuko ntacyo ushoboye, ntacyo uri cyo. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Iyo Kristo atariho ntacyo twashobora muri ubu buzima bwa Gikristo. Ubu buzima bwa Gikristo ni ubuzima butoroshe. Haleluya. Ariko itegereze, uwaduhamagaye niwe udushoboza, uwaduhamagaye niwe uduha kunesha, uwaduhamagaye niwe udushoboza muri iyi nzira turimo. Haleluya. Bwoko bw'Imana, igihe turimo ni igihe cyo kwemera intege nke zacu.
itegereze igihe umuntu atemera intege nke ze cyangwa se igihe umuntu adasobanukirwa intege nke ze ntabwo ashobora kubona ubutabazi buturutse ku Mana. Haleluya. Muri iki gihe turimo buri muntu wese ushobora kubura aho ngaho wowe wihebye uvuga yuko Imana yakwibagiwe, uvuga yuko wagiye kure y'Imana, uvuga yuko Imana idashobora kukugeraho, ariko ndakugira inama haleluya muri aya masaha nkubwira ngo gusa banza usobanukirwe yuko uri umunyantege nke. Icyo gitekerezo nikikwinjiramo imbaraga z'Imana zirakwinjiramo. Haleluya. Mwumva umuhanuzi w'Imana turimo turarerera hamwe, muraza kumbaza ati se kuki dusoma umuhanuzi? Haleluya. Muri iki gihe twahawe umuhanuzi, aho isi itazi umuhanuzi, aho isi haleluya idafite icyerekezo, ariko twebwe kubera yuko Imana yadukunze yatwohereje umuhanuzi. Haleluya. Mwumva icyo umuhanuzi w'Imana avuze muri icyo gitabo kimwe nicyo turi buze gukoresha mu gika cyaho cya 34. Alors si je devais donner un titre de ce texte, nima nshobora gutanga umutwe w'ibyo turi buvuge ibyo maze gusoma, j'aimerais l'intituler comme sujet, nshobora kubyita haleluya la force parfaite par la faiblesse parfaite. Non, mwumve, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Igihe dufite intege nke nicyo gihe dufite imbaraga. Alléluia. C'est un sujet inhabituel. Nous montrons udasanzwe. Dans une assemblée pentecôtiste, mwiteraniro ry'abapentekote, de faire prendre un sujet de faiblesse. Gufata umutwe dushobora kwita uw'intege nke. Parce que nous témoignons que toujours nous sommes forts. Haleluya. Itegereze iki gihe turimo abantu bose bavuga yuko bashoboye, abantu bose bavuga yuko haleluya bakomeye, ariko Imana iragira tubwiye ngo muri iki gihe turimo tugomba kuba turi mu miterere y'intege nke, tuvuga ngo Mana turi abanyantege nke, Mana ntacyo dushoboye, Mana ntacyo turi cyo. Haleluya. Itegereze ni muri icyo gihe mushobora kubona gutabarwa kuvuye ku Mana. Haleluya. Itegereze reka nange urugero gatoya. Iby'Imana nuko bikozwe, iby'Imana igihe cyose bikorera mu ntege nke. Igihe uvuga yuko umuhanuzi aravuga ngo umwanzi wanjye haleluya ntabwo ari undi, umwanzi wanjye ni njyewe William Marion Branham. Niba njyewe Branham ushobora kwikura mu nzira haleluya kugira ngo Imana ikore haleluya, muri icyo gihe Imana izakora iby'ubutwari. Ariko njyewe Branham ndaza nkavuga ngo shoboye gukora ibi, shoboye gukora ibi, shoboye gukora ibi. Ndababwiza ukuri bene data bashiki banjye, ibyo bitekerezo mu bishire ku ruhande. Imana ikeneye abantu bakira bugufi. Imana ikeneye muri iki gihe turimo haleluya abantu bavuga yuko ntacyo bashoboye. Muri buko umuhanuzi arimo aratubwira, hari umubwiriza umwe haleluya mu gihe cyiwe yarazi yuko ari umubwiriza ukomeye. Umunsi umwe batangiye kuvuga amazina, azamuka ku gicaniro yereza igituza haleluya avuga ngo ngiye kubereka umubwiriza runaka. Ariko itegereze, niyo mpamvu Bibiliya tubwira yuko haleluya inzira yo kuzamuka n'ukumanuka. Niba twifuza kugira ngo tube abantu bakomeye mu Mana, nuko tugomba kuba abantu baciye bugufi, nuko tugomba kuba abantu bamanutse. Ariko nturega gatoza uvuge ngo njyewe nshobora ibi ngibi. Uri umubwiriza ushobora kubura aho ngaho ukavuga ngo njyewe nshobora kubwiriza, iyo mbwirije umuriro uramanuka haleluya. Njyewe ntacyo uri cyo. Icyo turi cyo cyose ni Imana muri twebwe. Ushobora kubura uri umukristo, njyewe ntacyo uri cyo. Haleluya. Reka nkubwire haleluya turi hano kuri Shamgar TV kubera yuko kuri kose kugomba kuvugwa kandi ukuri kwaravuzwe. Haleluya. Mwene data mushiki wanjye, muvuga butumwa uri mumurikira, mu pastor uri mumurikira, kugira ngo ubashe kugendana n'Imana mu buzima bunesha, nuko igihe cyose ugomba gusobanukirwa yuko ntacyo ushoboye muri iyi nzira. Itegereze ntabwo ari wowe wishize muri iyi nzira. Iza kuba ari inzira wishizemo wenda byashoboka kuvuga ngo iyi nzira ndayizi, ariko iyi nzira ni Imana yayigushizemo. Mureke mbabaze,
ninde uzi uko ejo buzaba bimeze? nta n'umwe ubizi, n'Imana ibizi. niyo mpamvu muri iyi nzira ya gikristo, haleluya, tugomba kwishyira mu maboko y'Imana. Haleluya. Dukomeze dusome umuhanuzi mu gika cyaho cya 44. mwumve icyo umuhanuzi w'Imana avuze. Nizere ko gusoma umuhanuzi bitabarambira. Haleluya. Mwumve mu gika cya 44 muri icyo gitabo kimwe. Beaucoup parmi nous aiment témoigner, plutôt penser que nous sommes importants. Abantu benshi muri twebwe dukunda gutanga ubuhamya cyangwa se tugatekereza yuko turi abantu b'ingenzi. Amen. Par conséquent, nous faisons une excuse. Ibyo tubigira, haleluya, ubusobanuro. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Je n'ai pas l'instruction. Ngewe nta bumenyi mfite. Haleluya. Itegereze, ari Imana yahamagaye n'abantu badafite ubumenyi. Niyo mpamvu muri iki gihe dushimira Imana yaduhaye umuhanuzi. Iyo umuntu agiye kwiga teolojiya, nuko hari ikintu runaka bavuga yuko hari icyo azi, ariko uwo muntu Imana ntizamukoresha. Mubyumve neza, kubera yuko agiye kwiga kugira ngo abashe kumenya, kugira ngo abashe kubwiriza. Ariko twebwe siko twumva. Abantu badafite ubumenyi, je n'ai pas l'instruction, nta bumenyi ufite. Je n'ai pas la capacité, nta bubasha mfite. Je suis incapable de faire telle et telle chose. Ntabwo nshoboye gukora kiriya ndetse n'ikindi. Turi kumwe? Si vous continuez comme cela, nimukomeza muri ubwo buryo, haleluya, si vous continuez comme cela, nimukomeza muri ubwo buryo, et que vous le fassiez à cette manière-là, mukabikora muri ubwo buryo, quand vous continuez comme cela, nimukomeza muri ubwo buryo, vous obtiendrez rien. Nimukomeza muri ubwo buryo, nta kintu na kimwe muzabona giturutse hehe ku Mana. Mais la chose même que nous présentons comme nos excuses, ibyo bintu duhora twerekana n'ibisobanuro, nos faiblesses, Dieu utilise cela pour commencer. Imana ikoresha intege nke zacu kubwo gutangira. Amen. Bene data bashiki banyu, turi muri iki gitekerezo tuvuga ngo igihe mfite intege nke, ni muri icyo gihe mba umunyembaraga. Igihe ndashoboye, ni muri icyo gihe shobora. Haleluya. Igihe ntazi, nibwo shobora kwakira ubumenyi buturutse hehe ku Mana. Igihe ntitaweho, nibwo shobora kugira gute kwitabwaho. Haleluya. Itegereze, mureke mfata urugero rutoya. Mwese muramuzi umuntu bita Samson. Abantu benshi bazi yuko Samson yari umugabo w'ibigango, yari umugabo w'imbaraga. Ariko iyo dusomye umuhanuzi arimo aratwereka yuko Samson yari umuntu w'umunyantege nke. Samson yari umugabo ucumbagira. Haleluya. Yari umugabo udashoboye. Itegereze, ibishoboye imbere y'Imana nta gaciro bifite. Ariko bya bindi bidafite agaciro, bya bindi abantu badahesha agaciro, bya bindi bidashoboye imbere y'amaso y'Imana nibyo bishoboye. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Haleluya. Itegereze, umunsi umwe umuhanuzi arimo aratubwira ngo yageze ahantu ashaka kwica Abafilisitiya. Bibiri tubwira yuko yafashe urwasaya rw'indogobe. Imana ihabwa icyubahiro. Urwo rwasaya rw'indogobe yafashe, Bibiri tubwira yuko nibwo yicishije abasirikare b'Abafilisitiya bari bambaye ingofero. Hasi nshaka kubyinjiramo kugira ngo turebe izo ngofero zapimaga epeseri zingahe n'umuhanuzi n'ubutubwira. Ariko itegereze, umuhanuzi atubwiye ngo urwo rwasaya rw'indogobe yakoresheje, haleluya, rwari rumaze imyaka 40. Abasomyi b'umuhanuzi wenda ubutanzabereka icyo cyanditswe. Rwari rumaze imyaka 40. Gerageza gutekereza n'umuhanuzi. Umuhanuzi aravuga ngo ni gute ushobora gukoresha urwasaya rw'indogobe rumaze imyaka 40 ukarwicisha abasirikare, haleluya, bambaye ingofero za gisirikare. Umuhanuzi aravuga ngo uramutse ukoresheje ukarukubita umwe mu mutwe, rushobora guhinduka ubuvungukira. Haleluya. Itegereze, Imana yari muri urwo rwasaya rw'indogobe.
haleluya, ntirwashoboraga kuvumbuka kubera yuko Imana yari yahamagaye Samusoni kugira ngo abashe kunesha abandi Abafilisitiya. Imana igihe cyose ikoresha ibintu bidafite agaciro, ikoresha ibintu by'inyantege. Turi kumwe Shamugari TV, ndimo ndagenda ngana ku musozo. Haleluya. Igitekerezo kiravuga ngo mu ntege nke zacu, za ntege nke zacu niho imbaraga z'Imana zuzurira. Nkubwira ngo witinya niba uri umunyantege nke, niba uri umunyantege nke ukabimenya, ukasaba Imana, ukaba ufite gahunda uvuga ngo Mana ndi umunyantege nke, Imana muri icyo gihe iragutabara. Ariko nurega gatuza ntabwo Imana izakorana nawe. Imana ikorana n'abantu baciye bugufi. Haleluya. Bwoko bw'Imana duce bugufi kugira ngo Imana idukoreshe, duce bugufi kugira ngo Imana igenane natwe. Ndasenga ngana ku musozo. Haleluya. Witeka Imana ikomeye, Imana nzima, iki ni igitekerezo mu ntege nke zacu, mu gukiranirwa kwacu, mu kudashobora kwacu, handi tubona yuko bidashoboka, aho ni huhera. Ngwinagira uduhindure abanyantege nke, uduhe igitekerezo cyo gusobanukirwa yuko ntacyo dushoboye. Mu by'ukuri ntabwo dushoboye. Uyu mubiri twambaye ni umubiri w'icyaha, uyu mubiri twambaye ni umubiri ukiranirwa. Ariko turagusaba kugira ngo iyo wije muri twebwe uradushoboza, uratuneshereza. Umugisha buri muntu wese uri bumva iki gitekerezo kivuga ngo mu ntege nke zacu niho igihe dufite intege nke niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Umugisha buri muntu wese uri bwumve Shamugari TV, abashe kuzamurwa, abashe guhemburwa, abashe kungurwa, ni mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo sabye twizeye. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahimilishe. Shalom, shalom bwoko bw'Imana. Turabashishikariza buri muntu wese gukurikirana Shamugari TV. Igihe tuyikurikiye tuzahabwa umugisha, kandi tuzafashwa, kandi tuzahemburwa. Kubera yuko kumva kugira ngo dukizwe nuko twumva, kandi Imana yashizeho uburyo buri muntu wese agomba kumva, nta kireguzo na kimwe. Shamugari TV ni inzira Imana yashizeho kugira ngo ubashe gukizwa ibyaha byawe, kugira ngo ubashe kubohorwa. Ntubyirengagize, nubyirengagiza umunsi umwe uzashyirwa mu rubanza rw'Imana. Imana twese itugirire imbabazi.